Il-Kummissjoni Ewropea qed tħejji l-passi li jmiss għal pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali. F'konferenza ta' livell għoli fi Brussell tkompla id-dibattitu biex il-Kummissjoni sa Marzu li ġej tħejji l-proposti tagħha biex tiżgura imparzjalità u ġustizzja soċjali fl-Ewropa. F'din il-konferenza l-Kummissarju Ewropew Marianne Thyssen saħqet li fil-viżjoni Ewropea ta' dan il-pilastru, il-politika ekonomika u dik soċjali jridu jimxu id fit. Economic policy is social policy, and social policy is economic policy. You cannot disentangle the two, and we need action on both at the same time. Saħqet li r-realtajiet tal-lum dejjem jagħmluha diffiċli biex kulħadd ilaħħaq mal-ħajja, bir-riskju li jkun hemm min jaqa' lura. Għaldaqstant dan l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea għal Ewropa iktar soċjali, ħidma li twassal biex ikunu identifikati numru ta' prinċipji essenzjali komuni u sfidi fis-settur tal-impjiegi u l-politika soċjali. Dan bad ta' policies f'numru ta' oqsma flimkien ma' tħaddim ġust ta' swieq tax-xogħol u l-welfare system. Intervjena wkoll il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Malti Evarist Bartolo fisem il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Tenna li d-dokument preżentat dwar is-suġġett huwa interessanti, imma issa jridu jinstabu l-enerġija, il-kuraġġ u r-rieda politika li jdawru l-proposti f'policies li jaffettwaw pożittivament il-ħajja tan-nies. Not only the future of millions of citizens depend on the work that we manage to do, but I think even the future of the European Union depends on making this happen. Dan politika li tiġbor flimkien lill-Unjoni Ewropea imma anke lill-gvernijiet individwali u l-imsieħba soċjali. Għaliex jemmen li l-istess Unjoni Ewropea li ħafna jippuntaw subajhom lejha li hija l-problema tista' twassal għal soluzzjoni. Għax it-tħassib tan-nies huwa reali u ġenwin u jrid ikun indirizzat. We need to work together at every level, top down but also bottom up, so that we can design policies, make them happen to really improve the lives of the millions of Europeans who deserve a much better life than they are. In doing that, we will not only give a future to these millions of people, but also a future to the European Union.